Bwana Karemba Aimable kugeza ubu Puezero imaze kwigarurwa na Fardc ni imirwano ikomeye yazindutse kugeza umwuka ugezwe uhari n'uwuhe ibiri kuba ni ibiki kugeza ubu kugeza ubu ngubu icyo nakubwira cyimbitse kandi cyeruye navuga yuko imirwano ikomeje guhinduka ndetse kandi no gukomera cyane. Kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 29/02/2026 urugamba rukomeye rurakomeje kandi rwakaze ni mu misozi itandukanye ikikije ibice bitandukanye zo muri Sud Kivu. Urugamba rwakomeye muri Karami ndetse no mu cyerekezo cya Baraka. Imyiteguro ntisanzwe, tugiye kureba uko bihagaze muri iki gitondo. Kuva mu gitondo cya kare kuri uyu wa kane ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze kugera ku ntsinzi ikomeye nyuma y'imirwano ikaze yamaze amasaha menshi, aho zongeye kwigarurira Puezero, agace gafite akamaro kanini mu bya gisirikare hano muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Puezero ikaba ifatwa nk'irembo rifungura inzira igana mu murwa mukuru wa teritwari ya Fizi ndetse no mu mujyi wa Baraka, ari nayo mpamvu yari imaze iminsi ifashwe na M23 na twirwaneho. Kuri ubu rero bikaba bigaragara ko urugamba rwongeye gucurama bizakomeye. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko imirwano yatangiye mu masaha ya kare mu gitondo. Fardc yakoresheje amayeri ya gisirikare agamije kwisubiza imyanya yari yarigaruriwe na M23 nkuko bigaragara kandi bivugwa. Umwe mu basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba yagize ati twari tuzi ko Puezero ari ingenzi cyane, nta gisubizo inzari byemewe, nubwo rero umwanzi yari yitwaje intwaro zikomeye. Twarwanye dufite intego yo kurengera abaturage n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Uyu musirikare yakomeje avuga ko imirwano yari ikomeye cyane ariko ubufatanye hagati y'imitwe itandukanye Fardc ariyo yatanze umusaruro. Ihumure ku baturage ba Karemi, Baraka na Fizi. Kwigarura Puezero byazanye ihumure n'icyizere gishya ku baturage bo mu mujyi wa Karemi, Baraka na Fizi bari bamaze iminsi bafite impungenge z'uko umwanzi ashobora kwigarura ibikorwa bitandukanye. Undi musirikare wo ku rwego rwa ofisiyo yagize ati iyi ni intsinzi si yacu gusa, ni nk'ingabo, ni y'abaturage bose. Twumvaga uburemere bw'inshingano zo kubarinda. Kwigarurira Puezero bivuze ko twahagaritse umugambi wo kwinjira muri Baraka. Abaturage muri utu duce batangaje ko batangiye kongera gusinzira batekanye, nubwo bakomeje gusaba ko ingabo ziguma kuba maso kugira ngo umutekano urusheho kuba washimangirwa. Fardc yemeje gukomeza urugamba. Ubuyobozi bwa gisirikare buratangaza ko nubwo iyi ari insinzi ikomeye, urugamba rwo kugarura amahoro arambye mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo rubandanyije. Fardc yemeye gukurikirana umwanzi aho yaba ari hose, ikaba rero yakongera kugarura ituze muri bice. Umwe mu basirikare bato bari ku rugamba ati twahisemo kwinjira mu gisirikare ngo turwanire igihugu cyacu, nubwo ari igyombo cy'imibabaro ntituzacika intege, tuzakomeza kurwana kugeza amahoro agarutse. Kwigarurira Puezero bifatwa nk'intambwe ikomeye ku kugarura ituze muri teritwari ya Fizi no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Abasasanguzi mu bya gisirikare bemeza ko iyi nsinzi ishobora guhindura isura y'urugamba muri aka gace, igaha Fardc icyizere cy'umuvuduko mushya. Mu gihe imirwano ikomeje mu bice bimwe na bimwe, abaturage n'ingabo bahuriza ku cyifuzo kimwe: amahoro arambye, umutekano n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara nyuma yo kwigarura Puezero, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo zikomeje ibikorwa bya gisirikare bigamije gusukura burundu uduce two mu misozi miremire hagati ya teritwari ya Fizi, aho imitwe yitwaje intwaro ya twirwaneho ndetse na Red Tabara ifatanya na M23 bivugwa ko ifite ibirindiro. Amakuru yizewe ava mu nzego z'umutekano aragaragaza ko Fardc na Fdnb bashoboye gusubiza inyuma
umwanzi mu midugudu myinshi kuva ahitwa Ungero banyura mu bice byo mu misozi hagati kugeza Poezero ahabereye imirwano ikaze. Ubusesenguzi bwa gisirikare bwemeza ko ubufatanye bukomeye hagati ya Fardc na Fdnb aribwo butumye insinzi iboneka muri ibi bice bigoye kugeramo. Abazarendo bari bazi neza imiterere y'aka gace n'imihanda yo mu misozi, bagize uruhare rukomeye mu gutanga amakuru no kuyobora ingabo za Fdnb na Fardc. Umwe mu basirikare ba Fardc wari uri mu mirwano mu misozi yagize ati, twafatanyije n'abazarendo mu buryo butigeze bubaho mbere, abo batweretse inzira naho umwanzi yihishe, natwe dutanga inkunga ya gisirikare ikomeye. Ibyo byatumye umwanzi asubira inyuma ku gahato. Mu gihe cy'imirwano amakuru ari guturuka ku rugamba aravuga ko imitwe yatwirwaneho na Red Tabara yatakaje abasirikare benshi, abandi bagahunga basiga intwaro n'amasasu n'ibikoresho bya gisirikare. Biravuga ko Fardc yabyigaruriye. Undi musirikare ku rwego ruto yagize ati, hari aho twasanze bahunze mu bwoba basiga amasasu n'imbunda, ibyo byatweretse ko bari bacitse intege. Kwisubiza utuduce twa Poezero kwazanye rero ihumure rikomeye mu baturage mu misozi miremire bari bamaze iminsi mu bwisho cyangwa se bahunze. Abaturage batangiye gusubira mu byabo nubwo inzego z'umutekano zibasaba kwitwararika no gukomeza gukorana n'ingabo. Umuturage wo muri aka gace kahitwa Ongere yagize ati, twari twarabuze amahoro kube Fardc na Wazarendo bagarutse, byaduhaye icyizere ko dushobora kongera kubaho nk'uko byari bisanzwe. Fardc yemeje gukomeza gusukura uduce twose. Ubuyobozi bwa Fardc mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo bwatangaje ko ibikorwa bya gisirikare bitazahagararira kuri Poezero, ahubwo bizakomeza mu yindi midugudu yose igishoboka kuba ikirimo ubusugire ndetse n'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Umwe mu bofisiye ku ntego yacu ati, ni ugusubiza umutekano mu misozi ya Fizi, nta gace na kamwe kazasigara mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro. Icyizere cy'umutekano urambye, insinzi zituruka ku mirwano ikomeye twakoze dukoresheje urukundo dukunda igihugu. Nuko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Poezero yamaze kuvamo, Fardc ikomeje urugamba rukomeye. Ku murongo wa telefone reka tubaze Karemba Aimable ibigezweho nyuma y'ifatwa rya Poezero. Bwana Karemba Aimable, wiriwe neza? Bwana Karemba Aimable, kugeza ubu Poezero imaze kwigarurwa na Fardc, ni imirwano ikomeye yazindutse. Kugeza umwuka ugezwe uhari ni uwuhe? Ibiri kuba ni ibiki kugeza ubu? Kugeza ubu ngubu icyo nakubwira cyimbitse kandi cyeruye, navuga yuko imirwano ikomeje guhindura ndetse kandi no gukomera cyane. Yego. Ni imirwano iri kubera mu bice bya hano muri nkengero za Poezero, mu misozi yegereye hano mu mfuruka za Bukonde. Yego. Ahasanzwe haje nko mu mfuruka za Bukonde ni igisirikare cy'u Burundi Fdnb Fardc bari guhanganiramo n'uruhande rwa Kuvana ndetse kandi na M23. Yego. Bikavuga yuko igisirikare cy'u Burundi Fdnb Fardc aribo bari guhangana bikomeye n'umutwe wa M23 mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda tugeraho. Yego. Ni urugamba ubona yuko rukomeje kugenda ruba ihurizo kandi urugamba ubona yuko rukomeje kugenda rukomera cyane, aho navuga yuko igisirikare cy'u Burundi Fdnb cyo kiri kuvuga yuko uretse Poezero yambuwe MRDP twirwaneho n'ibindi bice bitandukanye ngo bigomba gukurwamo vuba na bwangu. Urubundi ni muri ya ntego ikomeye Fdc ifite kwambara M23 ibice byose yigaruriye. Yego. Kugeza ubu impinduka zigaragara nizi? Impinduka zigaragara navuga yuko ari nk'ingabo nyinshi igisirikare cy'u Burundi Fdnb bazanye ku mirongo y'imbere ku rugamba cyane, higanjemo na Tanzania ubwabo. Yego. Rero cyane igisirikare cya Fardc navuga yuko kiri kuzana abasirikare b'Abarundi benshi cyane, kandi ari nako banazanye n'abasirikare ba Tanzania. Ibi ni ifatizo ry'urugamba rukomeye cyane. Yego. Navuga yuko abakomando cyane bivanze n'abakomando ba Fardc Special Force biganze n'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi aribo bari bafite ubudasa bwihariye cyane muri ino mirwano iri kubera mu misozi ya hano muri Poezero ndetse kandi mu tundi duce dutandukanye twegereye hano. Yego. Nibikomeje rero kugenda biba mu gihe bitangazwa ndetse binemezwa ko abasirikare benshi baje
nkuko Karemba Aimable akomeza bivuga. Soati hari ni abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bazanwa ku munsi ugenda uzahaza undi, urabona yuko ibintu bidafite guhagarara na gatoya. Ntibifite guhagarara na gatoya. Kugeza ubu kubijyanye n'urujya n'uruza rw'abasirikare M23 na Fardc ni bande bakomeje kuzana abarwanyi cyane muri ibyo bice, kuko twirwane irashinja Burundi kuzana abasirikare benshi, ariko no ku ruhande rwa leta naho bagashinje M23. Wowe biri kuri tere nibihe? Urupango ry'abari ku ruhande rwa 23 muri position baririyemo barazana abasirikare, ndetse kandi amerede twirwaneho no ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi na Fdnb, urabona kugenda bazana abasirikare benshi cyane. Yego, ibi rero bigaragaza yuko n'ubundi byanga bikunda ibi bice bitandukanye by'umusozi ya Minembwe ikigiye kuba kidasanzwe, ni imirwano ikomeye ishobora no guhindura isura mu ishusho fatizo itandukanye niyo twebwe twabonaga cyangwa se turi gutekereza. mu buhe buryo? Mu buryo bw'ihangano bikomeye n'ubundi bishingiye ku mibare myinshi y'abasirikare bazanwe muri ibi bice. Kugeza ubu kubirebana no kugira ngo imbaraga zongerwe cyase hongere hagira igikorwa, byabihagaze gute kubirebana na bari abacanshuro? Ese muri iyo side Kivu nabo bari ku mirongo imbere y'urugamba bahagaze gute, bari gukora iki kugeza ubu? Abacanshuro cyane bice bagaragaramo boherezwamo baragaragara muri Uvira cyane, mu misozi ya za Kazinjira hagiye hagaragara abacanshuro benshi mu misozi ya za Kiriba, ariko nanone byagiye binatangira nyuma y'uko deployment zagiye ziganza cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc. Imisozi ya Fizi yagiye yoherezwamo abasirikare benshi b'abandakabota, ndetse kandi n'abacanshuro b'ababirigi mu duce twinshi dutandukanye. Rero ibi bigaragaza isura nshya y'imirwano mu bice byinshi bitandukanye. Yego, reka turebe n'ubundi biri kubera mwabira bice bya Poezero haherutse kwigarurirwa. Ese kugeza ubu haba wenda hari ugusubiza inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga? Yana gusubira inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga, gusa abarundi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagabe ibitero byo gusubiza inyuma emerede twirwaneho ndetse na 23, ariko mu mbaraga zikomeje kugaragazwa na Fardc, imbaraga zikomeje kugaragazwa na Barundi mu gusubiza inyuma 23, urabona yuko ku ngufu ziri gutangwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no guhangana bikomeye, nta musaruro muzima birafata, uretse yuko wenda ku ruhande rwa emerede twirwaneho nabo akenshi biri gusanga imbunda ziganjemo atari za machine gun nizo bari kuzana muri ibi bice kugira ngo barebe uburyo ki bashobora kuba bahangana mu ishusho y'uburyo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri gushaka guhangana. urabona yuko nabo mu cyo bashaka atari advance, bagiye bazana imbunda nyinshi mu misozi yegereye za Kamaranyundo, hano hafi y'imisozi yegereye za Poezero, mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babe bagaba igitero ku ruhande rwa emerede twirwaneho ndetse na 23 mu buryo bwo gukoresha imbunda za artillerie cyane, batereka bashyira ibikoresho mu misozi itegamiye cyane n'ubundi ino Poezero. Yego, naho mu Minembwe na za Fizi ho kugeza ubu impinduka mu bijyanye n'umutekano ni izihe kuri buri ruhande, yaba deployment, yaba baba bakoze reprise strategique cyangwa abakomeje gukora counter attack? Mu misozi Minembwe uri gusanga wenda mu misozi yegereye za Kakuku, misozi yegereza Kamombo, niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bari kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi. Yego, cyane cyane rero imisozi ya za Kamombo, imisozi ya za Kakuku ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyane, dore ko akenshi ariho ngo banabarizwa. Yego, naho ari kugenda hagaragara abasirikare benshi cyane n'ahegera ahitwa za Tumungu, no misozi yegereye ahitwa za Bashiro, Murembe, niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bambaye 23 bari kugenda bazanwa. Iyi rero
ni misiyo ikomeye cyane n'ubundi yuko M23 ishobora kuba yakongera igasuganya imisanzu y'abasirikare bashobora kumanuka ahitwa za Kakomba na Sibatwa aberekeza abasirikare muri pozisiyo zegereye za Makombara nyuma y'uko n'ubundi ruhande rw'umutwe M23 bafite gahunda yo kumanuka kuri uriya muhanda wa Nationale 5 bava muri pozisiyo za Makombara za Makambola berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Mbaraka bakajya gukuramo iriya misozi yegereye Mukangi, Kaniyekere, Kagera, Kalenga ndetse kandi utibagiwe Makunji kuko bafite ubwoba bukomeye muri M23 nyuma y'uko Fdnb ikomeje kugenda izana abasirikare benshi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa za Karore n'ahitwa za Rubombo. Yego, naho mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu? Baraka ho nta kindi kiri kwavugwa, ni basirikare benshi bari kugenda bazanwa, benshi barakurwa mu misozi ya za Kakungu, abandi bakurwa ahitwa za Kisanga ku muhanda wa Nationale 5, abandi bakurwa mu misozi yegereye Kalonda. Ni abarundi benshi n'ubundi baba barakuwe mu Burundi badiploye mu byerekezo byegera ahitwa za Kavumbwe, Kiringi n'imisozi yegereye za Kayiba. Aba rero n'ubundi nibo bazanwa muri misozi yegereye za Kiguru na za Karonda bakahakura babazamura za Rulimba na Karemberembe, babazamura muri pozisiyo za Fizi n'ubundi babaganisha mu misozi yegereye umujyi wa Baraka. Yego, naho kubirebana na Tanganyika y'umutekano ucunzwe gute? Tanganyika yo nta kindi kiri kwavugwa, wenda ni abasirikare b'abarundi bamwe bakurwa ahitwa za Mugara, Mutumbara, abandi bakurwa za Rumonge, Kanenge hariya mu gihugu cy'u Burundi. Kugira ngo abagizi neza bazi yuko ku munsi w'ejo hafi saa 5 z'ijoro abarundi babonye imodoka nyinshi zihetse abasirikare ziri mu bwoko bwa Tata zivuye mu kigo cya gisirikare cya Bururi, bikavuga yuko harimo za FDLR zimaze iminsi zitorezwa Bururi, harimo abasirikare b'abacancuro ndetse n'abasirikare b'abarundi berekezwaga ahitwa za Rumonge. Aba rero n'ubundi bamanuka gatoya ku mato ari hafi, ku mato akunze gutwara abasirikare b'abarundi bakuye muri byerekezo byegereza Mugara na za Kanenge mu gihugu cy'u Burundi, bagapakirwa amato bazanwa n'ubundi muri pozisiyo zegereye hano n'ubundi na Tanganyika kugira ngo n'ubundi aberekezwe muri pozisiyo nyinshi zitandukanye za hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego, kugeza ubu kubirebana n'ibikoresho biravugwa ko ari indege za MIM ndetse na za Mirage ndetse na Sukhoi 25 zaba ziri gutegura operasiyo mu bice byo mu Minembwe, bigahura neza kandi n'ibyatangajwe na General autoproclamé muri William Yakutumba. Kugeza ubu M23 irateganya gukora iki kuri ibi ngibi, kuri tere bihagaze gute mu rwego rwo kugira ngo nayo yirwaneho? Turabizi izo ndege zirahari, turabizi ko ibyo bikoresho bihari, gusa igihari gikomeye nuko ari n'amakuru nigeze kumva ku munsi w'ejo yuko ikoranabuhanga ryabo hari gushidikanywa yuko ryamaze kwinjirirwa. Ikoranabuhanga rya bande? Ryama 23. Yego. Ibi rero biteguye yuko ingamba zikomeye zo kurwanya ibitero by'indege za Sukhoi 25 bitandukanye, ari ukongera gushakisha sisiteme nshya zo kurinda ikirere cyabo nyuma y'uko ikirere baherereyemo akenshi babonye ko kiri kwinjirirwa mu buryo bukomeye butandukanye, no mu myaka myinshi yagiye ihita akenshi aho Fardc byayigoraga kwinjira ikirere cy'uyu mutwe wa 23. Yego Mabre, reka noneho tujyane no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho hari andi makuru akomeye nayo ari kwavugwa. Ho bifashe gute muri Nord Kivu? Nord Kivu makuru hari navuga yuko ari menshi. Yego. Ahangaha wenda ni no mu misozi y'Iwaikare kuko niho hantu navuga yuko situasiyo ziba ziganje kurusha ahandi muri ino minsi. Situasiyo z'iki? Situasiyo mbi cyangwa se nziza ku ruhande zose by'abari ku ruhande rwa M23, hari ibice baba bahagazemo barenze bitarimo imirwano, ariko nanone hari ibice birimo imirwano. Aha rero navuga yuko deployment wenda nizo
ziganje cyane ahitwa za Nyiritekere, Busolongi no ndetse zegere za Kirambo kandi rwa Fardc, aho bavuga yuko bashaka gukora inzira yo kwinjira ahitwa za Kinigi na Mifuti n'iriya misozi ya za Kazinga. Ni mu gihe kandi hari n'amakuru avuga yuko imisozi yegereye ahitwa za Taweza hafi y'umuhanda wa Tesunari 529 Fdnb yahazanye abasirikare b'Abazalendo n'aba FDLR benshi, ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi barinde iriya misozi yegereye Kibati Mama ikomeje kugenda yegerezamo abasirikare benshi cyane. Ubu navuga yuko bari karenganirwano aka kanya navuga ikaze habaye, uretse ko deployment zikomeje kugenda zica ibintu. Iyo deployment iri kuba ni iyo gucunga umutekano wenda kuri point d'observation cyangwa ni iyo kugira ngo bipange imirongo y'imbere y'urugamba mu minsi iri imbere dutangire twumve ibiturika? N'ubwo ngo byose babihuriremo hamwe, hari deployment n'ubundi zikorwa hagamijwe kubura imirwano cyangwa se gushakisha uburyo imirwano ikara, n'uburyo bwo kurinda ibice barimo cyangwa se no kurebera hasi umwanzi ibice aherereyemo muri rusange. Yego, kugeza ubu ku ruhande rwa leta bo bari kubikoraho iki? Ku ruhande rwa leta navuga yuko nta kidasanzwe, ko bavuga yuko nabo imbaraga bagomba kuzishyira mu guhanga. Yego, Karemba Aimable, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. Wowe dukurikiye bwa mbere usonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Hasta la vista.